ya siku za mwisho. Ona sasa Bwana yanatimia, mauaji ya kikatili yatendeka duniani, vita mbalimbali vimeipamba dunia. Watu wamekuwa wenye kupenda pesa kuliko kumpenda Mungu, wameiacha kweli, wameifuata dunia. Hey Baba utusaidie, hey Yesu utusaidie. Hey Baba tunakuhitaji, hey Yesu we, hey Baba, hey Mungu we, shuka utusaidie, tunakuhitaji, tunaomba utukumbuke Baba wa wote wenye mwili. Hey Yesu wangu uliyetuumba, tunakulia, tusaidie Bwana. Yesu wangu, Mungu wa milele, Bwana mwenye majibu, tusaidie Bwana. Yesu wangu, Mungu wangu, ninakuhitaji. Hey Yesu we, Mungu wa wote, tuhurumie Baba. Tutapataje kupona tusipo ujali wokovu wa namna hii? Tutapataje kuwa salama tusipo kuwa na hofu ya Mungu? Daudi nasema, tangu nizaliwe sijawahi kuona mwenye haki wa Mungu ameachwa, ameachwa. Nakumbuka Paulo na Sila gerezani, walikuita Mungu, ulishuka kupitia sifa, milango ya gereza ikafunguka. Na sisi leo Bwana tuko hapa, tunakuomba ushuke, jibu haja za moyo yetu, jibu shida za mioyo yetu. Ikumbuke dunia Yesu, ikumbuke dunia Yesu, ikumbuke Tanzania Yesu, ikumbuke dunia, tunakuita Bwana. Hey Yesu, hey Yesu, hey Baba, hey, kutana na haja za mioyo yetu Baba, kutana na haja za mioyo yetu, kutana na shida zetu Baba. Tunakuhitaji leo, kutana na kila mmoja mmoja Yesu. Tumekuja kwako, tusaidie wanao. Hey Baba tusaidie, msaada wetu ni wewe, kimbilio ni wewe, tegemewa ni wewe Baba. Efraimu Lucas ndani ya studio, niko na mwana wa ngurumo Tasafu wa Pambeye Nyishati Dunza.